chibai ule wen hi zun ni som pakhat sangni le somni pakhat zirtom ni ania nimin le voina Myanmar ram chung mun sangsanga bom apuaka boina thuan in atlak buak meka chuti lain mun sangsanga ral tlan an oma ruwa surkara hriom takin an oma chuwang chuan itong tai pui theu zelang u tiin kanun ngen sak ani e ama sa in kalimio le a chevel chanchin lo ngai thla ila kalimio wa covid-19 hluara wangin doctor le nurse mi somthum arun thok chuak don ta kalimio wa covid-19 a hluar tel tela chuwang chuan kalimio civil hospital medical superintendent roman na angin doctor le nurse mi somthum zet chu covid-19 le akai hnoi enkola boipui turin mo phurna an la don ta heng boipui tu te hi ni khata thingpui man cheng sangli pek tur an nia ni khata mi somthum tan chiat noi khat le sing ni atul dona thakata chuan chiat noi somthum paruk zet sen angai don ani heng sum te hi mimal pol le tlom ngai te hne na bei sei ani dona wangin thaito pa tlom ngai chu turin an tlang auta ani nimin zu ni som khan kalimiowa covid-19 rites mi somnga zinga mi somthum positive mu an nia mi som positive wangin an thia rin hlel mi pathum zet William ani to thu riat ani kanan khuwa quarantine center siam ani ta tahan atanga marlam khampat pia kanan khuwa tunlai covid-19 sileng awangin thalai pol mtp te chuan c group sukula quarantine mun turbo sayin nimin zun ni som sangni le somni pakhat khan thian fain an hatlanga atlai lala hian luatu anom ngal ti riat ani henga omte hi sikai wang om an ni san lova khual khua atanga hotele film khur thu hla awanga om leilok te chau an ni he quarantine center a omte eile inatan hian mimal pole tlom ngai te tanlak atul thu riat ani tukin zuni som pakhat sangni le somni pakhat hian tahan bazar chung lut chuak an om manglawa kongkam dor po khar an om nual zing bazar an tlem sot hle a mas bua an tap sot hle nimin pialok zuni kwa sangni le somni pakhat atang khan tahan ko chunga tunlai sileng awangin mani ina in khar khip tei chuak lem lo le om huna ai in tin tu anom tanual ti siat ani in khar khip te le tei chuak te mas bua le kutsil an thanem ta hle a mas khabe dom hu tur an lom zeu zeu ne siat ani nizan zu ni som sang ni le somni pakhat khan tahan le a chevela reiwak lo ru asura tukin chu boruak azi om hle sarkar mai hei hi electric power tina ani akal thawak lawa tun zun thla sang ni le somni pakhat atang hian kalimiawa electric bill khon ani don thu riat ani military council in thunaina an pong lang nu hian ramboi awangin electric bill khon alan ni lo nia riat ani kalimiawa sipailal khalaya zani somni pariata subildar warrant officer class 2 pu hlon khup chuan cdm azom veta ani rikhodar lam lo ngai thla ila rikhodar khu a covid-19 kai mi somthum mu belin mi somruk pakhat an omta indo Myanmar border chin state rikhodar khu a zun ni som khan health volunteer te chuan district damdoi ina in enkol mek tele wengchung mi te an test na a covid-19 positive somthum an muchuaka ama a nanakai mu to tanen chuan mi somruk pakhat an ni india ram ria kan om awang le rek test kit kan nei lo awangin kan in test thailok lova tuna red test kit alo thlenta ka chuan in ril hel kai zongjong chu kan tesa kan mutnual ani engtia in kai chong nge an ni chu kan hrelo nimin khan kan tesa mi somthum kan muwa ma se positive te risel na din hun chu ala tha thokhat viau hlom ani ti in tual chung mi pakhat chuan asoi heng covid-19 positive mu zinga mi pali te chu damlo awanga damdo ina om test an nia abak chu mani in lama home quarantine om te an nia local development polin damdoi le thildang mamote pe in tual chung thalai volunteer 10 an sem sak ani rikhodar khu a hian covid test nei theinan local development pol pakhat chuan rek test kit sangkhat ape a nitin an test sak thin ani thantlang lam longai thale ila thantlang townsipa in kana awangin ral tlan mi zaruk an om chin state thantlang township khuasing tlang dunga nimin zu ni som atang khan military council sipaile thantlang cdf te anin kap tana voina po anin kap chhun zoma he in kana awang hian a chevel khothuma mi pui zaruk vel chu ram hnoya an tlan chiat thu riat ani nimina in kana khuasing tlang dunga military council sipai
mi za chuang an da bel awangin voina po anin kap chhun zama tunari chuan chanchin engma hriat alani lo nimin kha chuan bompuak ri le silai puak ri ana sata wangin khothuma mi puita chu ram hnuaya an tlan chhia mi zali atanga zaruk inkar vel an ni ang ti in than tlang CDF a thunei tu pakhat chuan asoya ro asur deuh reng awangin ei in le damdoi lam tanpuina pek an la ni lo ti hriat ani Mogwe region Yenan Chang Township Military Council sipaite chuan kumsom pokomi maunchitte chikko wain tia kau chu ni zandarian nuvel khan an ka hlum thu khetet media in atar langa Yenan Chang Township naga kong veng utin winale dokim mi ite fapa maunchitte chu Yenan Changa GTI school atlan lai chu nizan zuni som darian nu khan ka hlum ani kan hriat dan chuan sipai ho tomna GTI school kota an tlan lai chu an lo ka pa ka fu ani rualin athinghala tuna chuan kan vui felto engma in zona om lovin anon kap top ani no pangla chu university zirlai ti hriat ania hetianga mi pui du duwa ka hlum theina hi an nei em ni don ral thuam rin chana mi pui tha hi anon ron thlak le ani ti in Yenan Chang khomi pakhat chuan asoi ani Karen State ba an township chunga sipai dulo nalan tira kongzo thalai mi somthum paruk chu tukin jing khan ba an township ko chuan section zanga panga e den chenin kumni tang turin an chung thu arel ti hriat ani chung thalai rual somthum paruk ta chu ba an University of Technology last year zirlai te an nia electricity and power department a ku zona impo atelbok ani ba an township padau kong kanna bula February ni somni pariat khan kongzo thalai mi somthum paruk te chu man an nia voin khan an chung thurelin thutluk na siam anita ani ba ana zirlai pakhat chuan engman ruale ral thuamma an kenglo kong an zo ringot ania antima ma ani ko thun an tiam zo zai le an chung thurel ani dan te hi en hian township danga chuan intiam kamna zia tirin an chuale mai thin asin ba ana omte hi an nun rong khop mai ti in zirlai te thu chuwa chuan asoi ani tuntheng hian military council te hian ralmuang taka kongzo mi puite chu khes chi sang sang siam sakin atan tir zel ani pataya block som pathumna ki malin chun industry venga chainata huapo times puan thuina khol compound na voin zuni som pakhat jinglam dariat vel khan bom apuak ti hriat ani na thokten na antan don lai vel ni in ma se apuana mun hi na thokho omlo na mun ania tuma hliam an omlo apuak chu aring khop mai hliam an omlo kan hrelo sipai lamin an endik to a na thokta chu achung lama an omvek ti in chutan na thok pakhat chuan asoya bompu anu reiwak lova sipai lam chu ron thleng halin na thokte chu endikin thilan zo chiang hal ti hriat ani Iyawari region Patain district ngatain chawnga military council sipaite in khuarna general administration office hospital le sikula te nizan zu ni som darial le achan vevel khan bom apuak ti hriat ani karen omlo lain bom ada ani email apuak na khop mai apua vele silain an kap zui ngal bok ti in tol chung mi pakhat chuan asoi ani thile hliam engtenge chia ti chu hriat alani lawa sipailamin an bo zui mek ni a hriat ani Mandalay lam voin dar som pakhat le achan ve khan siamya taji township science tita transport department kota bom apuaka mi pakhat chu ake a hliamin bike then khat a chenwal bok ti hriat ani thamasa me ni sompo khan transport department gate bula bom alo puak to boka mi pali an hliam ani tun na hian military council lam chuan office pa ngai taka kalpui atum rualin motor le two wheeler license siam theina hun ahong meka tax le choiza turpo ret pa ngai aya ti niam dan kongte a om nia hriat ani Sian State Simlam Mobe Township Lueni Khoa Kareni Rat Lanteta na mitom ngai tenan thokhom bufa ip somriat le damdoite baka somdol na konga manthin motor pakhat chu military council sipaite chuan nimin zu ni som tlailam khan an hal chhewek ti hriat ani tun din hmuna hian thunei na pong lak tu military council sipaite le karen ni PDF te chu an la in kap deuh renga sipailamin laipuite ne na an pong ka thin awangin mobe luaiko sampia chaumain le limo so khuwa om tamjok chu an tlan chia ral tlan ringot po hi noi khatvel anom to nia hriat ani Mizorama ral tlan chung ko sompariat te tanpui anni
tukin zun ni som pakhat sang ni le som ni pakhat zirtom ni jingkara khan raltan boipui tu committee bolpui NG te chuan bolpui NG khochunga ramboi awanga raltana ron khosamek khochak unaw chung ko som pariat te chen a home delivery in bu 5 bag khat theu alu bag khat theu dal kg khat theu le tel liter khat theu an pek thu raltlan boipui tu committee secretary laljidinga chinza bolpui NG chuan atar lang ani Chinland Defence Force CDF thu chu alongai thla ila nimin zun ni som tlai lamdar thum vela CDF hakha le military council sipaite Chin state hakha township hakha le kango kho inkara an inkana a sipai lammi som anthia hakha CDF lama chuan inhliam le thi tuma an omlo nimin chomalam dar som vela Chin state thantlang huam chunga CDF le military council sipaite inkana a sipai lama captain rank kai pakhatelin mi som pasari z anthia CDF lama chuan thi le hliamanam lo bok ani CDF te chuan officiala thu chua an siam ma chu media lama inkana chanchin tarlang lo turin angen ngal bok ani military council lamte thu chua hi lo ngai thlave ila sipai lam chuan ramchung boi atangin bom ral thuam le mihring zaruk an man to thu an soya dan laba puak thei thilkeng mi zani somnga paruk bom ti puak tu zani somsari pahni an man to thu po antar lang ani chung an man zinga chuan tol cher bom kamchi le bom siam chop sanga zakwa somli pasari le tol cher silai zakwa sompali man ani to a chu baka silai toichi pistol somnga le silai muchi sang 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 ni le zanga chuang man ani to bok tin kang mai ti chuak tu somli pakua tol that tu mi somruk pakhat po an man to thu chu an siam ani mungyo lam longai thla ila nizan khan mungyo a sikul akang nizan zun ni som dariat vel khan mungyo angchian ta venga primary school number 5 chu akanga kangmai achuana hian veng mupuite tuma an kallo fire department te an phona an lo kala zandar ko le minute somni vel khan an thelmita school building pakhat chi akang ti in tol chung mi pakhat chuan asoya kang an thel nu hian military council sipaite lo thlengin veng chunga in te chu lungin anvom thu asoi tel bok ani India ram thunei tu te chuan Myanmar sipai tharum thon ata tlan chuak mi pui sing chuang te arama luta tol chunga democracy tuipui tu te nen tangruala boruak mon omlo tak an siam a hlo thon thu asoi chuak ani Mizoram Manipur le Nagaland state pathuma Myanmar rammi singkha le sangruk chuangin sahimna zongin an tlan lut to a tol chung mi puipol le sarkar lamchu danin thale lama chuan an punbel ngei rin ani Myanmar mi lu tamna ber Mizoram state ta thunei tu te chuan tiau luine na ram in rina ramri hungna omlo ngokara tanga ramri kana ral tlan te na ron lut tel Myanmar ral thom keng pol le democracy thlop tu te nen an en thati riu tar chuan asoi bok ani state advisor chuan Mizorama ral tlantana boina siam zongin engtening ma honphal ani loti asoya Indo Myanmar border tluana smuggling le drugs manga rol rala che Indian ral thom keng pol dorzom sampani vel an omawangin chung tenen in thuruala Nagaland le Manipur helte chu oxygen pack angmai an ni chu thunei tu ten an hlau hle ani London SOAS University International Relationship Department Professor Avinash Paliwal chuan Myanmar ramli tlona ron luta inkana omhi kumsom thum chunga India mar sakmuna security khawlai ber aruni chhauta ni in asoi ani na taka chuan hei hian India le Myanmar in lai chinna athi chathaya dollar makta duai zarok somnga lai hlunna nei New Delhi in longcholna atana alo invest te thlengin a khoitel thei ani chuti rualin thildanga in siam rem ngai tam tak baka China ne na in tai fu lo tura omte rui thei thil le ral thom keng pol ne na indor na konga thil fel fai taka kalpui ani theilo na te baka India marchak state a ron lut te din hun chuan nakin loka politics lam hoi zonga indo na te po achua thei thu mithiam te chuan an soibok ani KIA Kachin Independence Army 10 an khopui michina an lak lo chan le anra rel dan strategy chungchang KIA media thu chua mingsanga le lin hi lo ngai thla ila Myanmar mi puite zona le ngai tuana ti tamber le an hria thiam lo KIA 10 zona an donna satber chu atoi fel thei angberin chan kan tumang nam sipai lian ber pola chiar kan ni a
kan kachin khopui michina hi engwangin nge anlak lo an thailo nge enge achan ti in zona kan dong hnem hle a zona poimo tak ani awangin kan silfia don ani thil pakhat kan ti donin enge angongang kan dai rei angem engkong nge himber le sot berang ti hi ngai tu alok atula tun spring revolution hi mishing in huat na le Paul Big in baina ani lova kalphung system diklo kan dona jok ani ti siat tur sipai council huat simsim wang ni lovin an kalphung diklo lituk wanga rampum huapa chechuak kan ni ma se sipai council ten sarkar na anpong lak chu mipuiten mon om taka an do dalain sipai council ten do dal tu mipui chunga an tharum thona rap thlak tak awangin ral thom chelaka in dona a minhnuk lu zauta ani KIA le mipui tangkop zelin kan do tlanga chuta KIA hian thapui zongjong nen kan ral thlengin beile don ta tak tak ila kan khopui mi china thlengin kan la thaya kachin state hi kan thunun thaireng atul chuan ne piro khopui thleng rakin kan ron nor chho thei tura kan in ngai ma se chu chu thil thaber ani lova sipai council tlomna tur ani tlat lo mipui le ramchan na tura kan thoma sakber chu kumsam thum chung sipai council kota om alobum chu march ni somni pali a ama saber atan kan la a khamaya battalion zathum samriat pasari kan la chhun zoma ti chuan mundanga sipai kem dangtenen kan la zel ani KIA headquarter hi laiza a oma sipai council ten kan headquarter anlak emo an bei theina mun remchang poimo ber alubum sipai council kem chu kan le chu saka he alubum tlang ral relna tan mun remchang tak atang hian a chebel khuwa le sipai kem la zelin ram kan zawa sipai council pol zathum pahni zali somni pariat le sipai kem sang kan la chhun zom zel ani khosomni pasari a sipai council tenen kan in bei chawa sipai council min ron hnai up lo noi bozel hi kan hapui ani ri ti chuan ral rel le tan mun tha kan siam hal zela bandoi thak takin chin state min dat kaya state dimoso mi puite torna le ral tlante khong ai thak zia kan muveka chutianga mi puite torna na satak chu keini KIA ten thlentir kan ngam lo ani ber mi china khopui lak awanga ngong thalo mi puite torna in a zui kan phal lo khopui lata ila sipai council nun rongte an tlom luat wanga mi puite chunga anin hrik thlak dan tur hi chut tel reng atul sipai council ten kongpui andang chat anga nitin mamo chak khai a chat lak vek anga mi pui bokin antuana sadon ti hi alang tlang reng ani chuwangin mi china khopui laka thunun ain sipai sualte ti hekle an chakna tharui ti chat zel hi tuna ral rel kan ro mandan ani zok taipein leipui bridge bomdar ila olsam takin mana kachin state kan thunun thei to ang taipein leipoimo achia chuan banmo momo le khotina sipai council an lu thei to don lo ma se mi pui ma khuwa kan don awangin chutiang chuan kan ti thei lo ani mi pui sum don na ei barlak lu le engkimin an tur don awangin thi le thau pol mewin nitin kan dau atul ta jok ani mi pui torna atlem thei dan tur ngai to in sipai council force lo lut hnaya piang kan lo tal zel thin sipai an hek zel na turin kan dau jok ani ber ole kan ral rel dang jok ero thup atul ria Myanmar khopui tin lak hun ron pui tur chu Myanmar mun tin atanga indona thom lian arwala insiat huna ne na puan zar kan zar dona kan tang rual anga kan hne ngei don ti hi achiang ta hle mai mi puite lo him zelang cheu ti in anziak ani anga inom hle mai military council chuan ral thuama in sum don ton na konga Russia nen ma an lamek sarkar na chelmek military council te ral thuam man tur supply thin Russia le defense baka trade and commerce lamnen invest turin ma an lameka kumsang ni le sompani atang dei to khan rampani te indor ton turin ming an lo sign to kha ania akar laka cholai lok ani nu in military council chuan juni kuwa sang ni le somni pakhat khan Russia nen kong sang sanga indor non le turin meeting an nei to ani investment le foreign economy and ministry director general dr wawa angchuan trade le investment hi athupui ber chu ania anni chuan min bei sei hle a investment tu tenen soi ho turin kan som don ani ti in ayawadi news group asil ani Russia investment tu te hi riselna zirna le thilkim changba ka ITC khol chungchanga le building lama chuan du thu asama thil siam chop joint venture le PPP public private partnership system manga thoho ani don thu asoi hengba ka hian Russia rama hian eile in siam chuana le in tawdel tak anni angin bu fai bu kem
pe chi sang sang le sanga chi sang sang te po du tokin alak lu thaidon ni in Dr. Wawa Maung chuan asoi ani thok khalai khan Myanmar atang hian Russia rama bu fai bu kem thomna thuisa pe chi sang sang te ni $3 makta doi somruk don an thon suak thina Russia ram investment hi dollar makta doi somkwa pali ani thu siat ani kum sang ni le som pakhat budget dia ra khan Russian investment ti tura ti ania kumrei takna thoklovin chollai lok ani renguna bu faizor tu pakhat chuan Russia hian bu fai cho polchau kan thon thina ma se athon na turbom le longlama har sanna om thina wangin an thon zen lo ti in asoi suba ka bungro thon chungchanga hian athon man tax le athiar velna a ol ai lo awangin ati zungzung thei lawa Russia atangin Europe khumwala an thon chungchanga po a hlat em awangin thon harsa an ti thu a soibok ani Russia le Myanmar in dorton na tura hian thildang aima in Myanmar ramtana ralthom lam an ngai ven arin omzoka Russia rama kumsang khasukwa somriat pathum atanga sanghni le sompali thlenga omto Dr. Tan Nain chuan Russia ram chuan Myanmar atanga bu faile rabar lei antum thina ma se a quality a chiat ba ka athon man asan awangin an bai seito lo thu a soibok ani sipain sarkar na alak chungchanga China in min au hnaina hi ram pasal tha ati chu Myanmar a po zali somparukten andem zun ninga sanghni le somni pakhat khan China ram chuan min au hnaya le akai ruai sarkar na in op thu a Myanmar ram tan pasal tha nia anem nge chu Myanmar mi pol sang zali somni parukten andem thu vo in khan thu chu an siama mi pui tamjok thu chu adan chuan min au hnaina hi Myanmar ram pasal tha a an puan thu te Chin Asian special meeting an nei tuma Myanmar atanga foreign minister Palaidin huna an kal thu te sipai sarkar ta na chanpuina apek zauzai te Myanmar ram chung atanga China a kolpetha dan lova apek chungchang ba ka aram chung atiral mon lo awang le arikrap thu chu a chuan antar lang boka NUG 10 June ni sari sang hi le somni pakhata China foreign minister Wang Yi lekha anthon na khan min au hlaya hi dan anga hroi tulu ani san lova sipain thunai na alak thaimai lo awangin dan lova ponglak de facto tum awangin Myanmar mi sang chung fe in nun na an hlawa mi noi khachuangin in le lo an tlan sana China chuan mi puitan an thlamuan na tur le in baina laka an ven him atul thu an soi diktaka soidon chuan sipai thilti thlop chung zelin ramchung mi puita hi inti boy zel tura ruwa manna ang ani sipai thlopna ani chuan sipai le aram leilungfa ral thom kengte in ngil ngawin an boy zel anga kangmai chuak awang le boyna neu awangin Asian chimlam le Southeast Asia thleng mi pui har sanna alo ni thayang Myanmar mi puiten democracy kong an lo zo to anga China ram atang hian min ang hlaya mi pui soi sakna ti tom ni in lung in tang te chua ani anga ram calcium rel chauzel ani bokang heng ba ka hian China ram atang vekin Myanmar nen in sum don ton na ra chu alo par chuak to anga hemi atang hian Myanmar mi tele China mi telaka boina om to lovin ral thom keng telaka po har sanna om lovin kong thar sa hon ani to ang ti chuan juniria sang ni le somni pakhata China foreign minister Wang Yi in dan azam zom zelin UNO ruwa manna dan angin akal to anga sipaiten mi puite ati buai chungchanga ramdang ten UNO thu chu hi andem viau thin ni in he thu chu hian atar langbok ani ole khati zongkha bo ina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ani e